tolo do wala tala tutupu ke lata mai puli ponei. Ke whai tapu kwa mole ne tātu e nilifu e ki puli motu ko Terry Ko e tanga pepa tulaki marijuana ki loto he whane whono mo i whakisi ange ke whakatunu whono ke maau ne whakatutala ai e whono e ki puli ke he mata whakatu whono whakalata lata ke lata mai tau tulaki. Manako e lilifu ko ke mai longa i tau tangata mua atu ke tau i ki pule e moka ke ta mai e tau koloa ke lea penei ke motu. Ne tala hau e kou kua tope laia ia ke mawanga he tau koloa nei mo i kokisia kua moka ke ta mai ke motu mo i lole e tau puhala sivi mo i pui ke tau koloa tau tangata o whenonga ne o mai ewa ke motu. Manako ia ke iloa mahino ko he ngoe tau siusia anga ke tau whitau koloa nei ke ua hoko tamai ke motu pihe mo i tō he tau tangata. Tala hau fo ke lilifu manako ia ke lamatai mo i kou whalata mo i whainga hua leo ke ua hoko tau tulaki penei mo i ke motu. Ne tala hau ai he takitaki leo ko Tony Edwards nā ka iloa poke maua he whainga hua hana tāt. Tala hau wanga mo i he lilifu ko nā ka iloa tonu ki he mga honei e taka anga he tanga pepa tulaki ne whakisa anga he lilifu ko ke whakatunu whono. Tala hau ai e takitaki leo ka iloa poke kisia hata ngata e tau tulaki penei nā kaini koe marijuana ke matutaki ke whainga hua leo kua lango ki ai mo i tonu hia ke kumi e tau maianga he tau tulaki ke motu. Toko longa lau tolu e tau Niue kua nonofo poke tupu haki ke motu i New Zealani ne kua whahingoa New Zealani koe halau tolu a gaina. Ko liu e lilifu pale mia seo take tālangi whasi aki hana manako ki whaka oho tau tangata Niue ki lili mai ki nonofo ke motu. Ne whakatu tala ai e lilifu pale mia mo i matakau whakapuloa tala ABC ke whai tapua male mo i tala hau au ia e manako Niue ke eke mo tātu taki he matakau Asian Development Bank ke mai ke moarang matai ke whakamalolo whahinga hua mo i asi haki anga he tonu mela toko ngā hua he loto he tau whahinga hua. Pe mai lilifu pale mia lahi tupe moa Niue mo i he tau tangata o whenonga ewa whailang matai e tupu aki he motu ke tolu poini ono pasene he tai tau. Ono e pale mia ke whakaonga e tau pulotu mo i lotu matala he matakau ADB ke malikisi hake he pataanga he tau koloa mo i tau tupe moa mai he tau ngahua mai he tau whainga hua takitaha he motu. Mai long e pale mia e tau whahinga hua ne mai ke anga ia ke maua tupe foki pia foki mo i tupe moa mai he whahi fusika. Pe mai e pale mia pe sikua holoki moa e whahi whakafua lupo vai Niue kai mai ke maua lang matai mai he matakau ADB ke whaholoki mua e whakafuanga he tau lupo vai. Pēr mai e Emma Aviv, ADB Director Social Sectors moi Public Sector Management Division, koe le kua lahi Niue koe toko ngā hoa e tau tangata ngā hoa ke tau whai ngā hoa. Hana ki sianga kua whalana ki whakalahi e motu ke tau makaka ke he tau tangata. Whaianga he kisia ia ke ta mai tau pulotu Niue no nofi whafo ke lata mai whalunga hoa ke kisia manuena he motu. Kisia tau manuena ka eke mai ke motu ke ta mai ua fulu po ke lunga fulu e tau tangata Niue o mai ki ngā hua ki motu. Ke awhalaile he whai tapu kua male ne matutaki he whai ngā hua pui moko he halau tolo tau sivianga ke tau kato kai he tau tangata o whenonga ki New Zealani. Ne pe mai he whai ngā hua nā kai whai tangata kua liu ke uta ke mai e unga ke motu tali mai mō ne hokotaki mai e kautaha New Zealand Ministry of Primary Industries ke whai whunua toa kau mui whisi ika ke mga hoko male. Ne mau e matakau New Zealand Ministry of Primary Industries e unga ke pua kai he tātangata ne whenonga atu ki New Zealani mai i Niue. Ko li whakamanatu atu he whainga hoa DAF ki alau tolo osi ne amanaki ke tuku whenonga ke mui tuatu mau ke tau la whakatu whono nei. Tō whakaanga fo ke whainga hoa e masini hulu X-ray ke langmatai mo i halau tolo to sivianga pua kai ole whakamale ke alau tolo osi ke aua ne ke uta ke unga mo he motu mo i whakamailonga e ka kano hokulo kua pui pēnei e to koloa uho he motu. Mole e whangafule tō tangata ne kua hohoko atu ke whanawanga he kautaha Pacific Aviation Safety Office ne kua whakahoko ki Scenic Matawai Resort ke tole aho he whaitapu nei. Pēmai e takitaki ke whainga hoa male valele ko Bill McGregor ne whakatu e kautaha Pacific Forum e matakau Paso nei ke tau uawhi. Pēmai whoki e McGregor ko kautaha nei fua ki langmatai ke tau whai matawhakatu whano he tau motu ki he kehe ne kua putuia ke matakau Paso. Kolo tolu tau pulotu Pasifika ki loto he matakau nei, tala hau ia makaka mo i loto matala, ke tau sivianga he tau male valele,
pia foki mo i tau pele o wakalele. Ono whakalahi e matakau Paso ke whakaanga halau tolu tau tangata Pasifika, ke rangamatau tau motu mo i tau matakai nanga Pasifika, ke tau pataanga ngā hua wakalele, mua te ki whakalolahi tau tangata Pasifika, mo i tau whakaakoanga nei. Koe tau tupe whamao i tau motu tunga Niue, Tonga, Samoa mo i atu motu, mua mai he whakaonganga he tau wakalele hatau tola pulangi, mo lea ufulu mawhai awhi mo i lima seo i lunga, whaingoa koe upper airspace, i lalo hifo he tohi maweheanga mo New Zealandi. Tō whamapopo e whanawanga Paso a tuloto a pongi. Kua whakamau e matakau olofua polo Niue ke lata mo i ua e whetoko lalahi he mahina uni mo Iulai he tau nei. Koe whetoko whakamua whakahoko ki Australia koe Asia Pacific Games. Ke oaki koe whetoko Pacific Games ki Samoa whakahoko he mahina Iulai. Ko tolu ne koutu ke lata mai whetoko i Australia, he matako whiwhine ko Pauline Rex Blumsky, Lofa Rex, Joy Perot, Pilana Wakaawhi, mo Vika li mai he tau. Ke lata mai matako tāne ko Stan Tafatu, Greg Funaki, Bill Wakaawhi, Dalton Tailangi, mo Mark Blumsky. Koe takitaki halo tolu ko Bill Wakaawhi, Meliko Lima, mo Norman Misimisi. Koe tau hiki ki anga ke lata mai tau matako toko ua nei ki he whetoko i Samoa, ko Christine Douglas ka hiki mo Lofa Rex, mo Norman Misimisi ki hiki mo Bill Wakaawhi. Koe whiwhilianga he tau tangata nei mo mai he tau whakaroanga whetoko ke halo tolu whatau siki tau tau takitaha, tunga i whetoko olofua polo lahi ne whakahoko ke mahina Februari he tau nei. Mahuinga mo i mailanga whoki tau tangata whamahani ke hohoko atu ke tau whahoroanga a whaiumu, he matakau ke lata mai tau whiwhilianga nei, mo lo tolu tau tutaki tupe ke lato he matakau. Pē mai e hukui olofua polo ko Catherine Papani, uina atu whoki e matakau alo tolu tau Niue olofua polo New Zealandi, ke tau whetoko olofua polo he motu, ke lata mai tau whiwhilianga mai tau whetoko toko ua nei, ke mga hua male. Pē mai whoki a Catherine nā kai whai Niue nofui New Zealandi ne whenonga mai ke lata mai tau whetoko nei. Ke matutaki halau tolo tau tutulianga tupe, ke lata mai tau whetoko toko ua nei, uina atu e matakau ke mutu katoa, ke whakalata atu ke halau tolo a whiua bingo, kua mana ki ke whakahoko a whleile whaitapu nei, ke keina olofua polo halau tolu. Pēnā halau tolo tau wala talo tutupu ke lata moi pulipo nei, a toliu ke whelawia tapu kahau, nono whaa moi monuina.